štarta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, štart. Ja, a on ga tamo njega v avto vidiš. Ja, sve. 3, 2, 1, stop! Osem, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, štart! Trideset sekund. Petnajst sekund. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Daj posnat prej, no? A? Posnat prej, boš kako ne delo. Daj, kar govoriš me? Tretje mesto, Jure Korber. Kje je mesto? 3965. Imate? Drugo 60. 2000. Čakaj, kjer Korber je ne da slikamo. In prvo mesto, Marko Preskvar. 4000. Fanta, še imate konkurenco. Tretje mesto, Tone Videnšek. Bravo! Drugo mesto, Jure Pečar. Ima pa eno tavžnko. Dva prištanka smo zasali, to šlo. Še vse je bilo dosti. Bravo, Jure, bravo. Kaj 5 turnus imate? 0? In prvo mesto... Zakaj pa nimate vi v 5. turnus naš upisan noter? Daj popravljaj tabel. Ne, bomo še pol doma tudi. Reklamacije bomo pol rešvali preko foruma, najboljši. Lepa tekma, ne? Ja. Drugo leto se spet vidimo, imamo nekaj v mislih, eno posebno nagrado, tako da bo bolj zanimivo, pa motivacija večja. Hvala lepo, da ste prišli. Ja. Okej. Taj, da mi je futbol všeč.
Naprej, z druge strani se združita, pa tu povolajo. Tu noter je tako Komod se še malo usedemo, pa kiro rečemo, vsi mi. Dok ni deže. Dan sem imel proti bolj trening. Ne, sam je pa katastrofa. V 8 štartih nisem mogel enkrat pojadrati, to že že odmi zgodi. Pa da ne gremo mi v točo. Počak malo, da se spada.